Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli danas novi klip. Danas ću da uradim jedan novi izazov. Kao što znate, jučer sam snimio onaj jedan klip gdje sam mojim telefonom, zvao sam neke poznate ubice i demone. Tako da sam odlučio da napravim drugi deo danas, pošto je bilo baš puno lajkova, preko 3700 lajkova, tako da hvala vam puno. Postoji sad ovdje jedan problem, ovo je postalo jako popularno uglavnom širom sveta da se zovu ovi brojevi, tako da je jako teško da se dobije neka veza. Ali pronašao sam neki drugi način, pronašao sam jednu igricu, evo ovdje na mom telefonu, zove se Clown House, kao što vidite ovdje instalirao sam je. Clown House i šta se radi u toj igrici, uglavnom kada završite tu igricu, ako je završite onako kako treba, dobijete na kraju poziv od klovna ubice. Tako da odlučio sam da probam ovu aplikaciju, da vidim da li je ovo istina. Evo znači krećemo sada sa igricom, evo uključio sam. Ajde vidimo da odigram ovu igricu i da vidim da li ću na kraju ove igrice, da li ću dobiti poziv od klovna ubice. Tako da krećemo. Evo ja ću sad ovdje da odigram, stavit ću ovo turski. Ovdje moramo da pronađemo znači ključ, postoje 4 ovih klovna. I vidite ovdje kliknemo ovdje ovako na ove krugiće. Imamo ovdje pištolj, skroz desno dole. Znači moramo da pronađemo ključ, evo ga ključ, super, evo pronašli smo. Idemo sada nazad, da se vratimo, idemo na exit. Šta? Ubio me klovn, ja zaboravio sam da trebam da ga ubijem. Nema veze, idemo opet, kako sam glup. Ništa, idemo opet, znači da pronađemo ključ. Evo ga ljudi ključ, sada trebamo znači da, najvjerovatnije trebamo da ubijemo jednog klovna, ajde vidimo. Kao što sam rekao, jedan je dobar, a ovi ostali su loši, tako da moramo da pazimo koga ćemo da ubijemo. Evo ga, pucaj! Za malo da me ubije, ništa, idemo sada na exit, idemo na vrata. Evo ga još jedan, idemo exit. Evo ljudi, to je to, završio sam igricu. Evo, izašla je iz mog telefona. I sada, kao što piše na Google, znači čekamo otprilike 1 minut da vidimo da li će da me pozove neko na mom telefonu. Nadam se da ova aplikacija radi. Koliko je prošlo? Ne znam ni šta da mu odgovorim ako me pozove ovaj klovn. Biće baš onako malo ježivo. Ništa do sada. Ajde. Je prošao 1 minut. Ništa do sada ljudi. Evo gasim iz telefon. Ništa, ova aplikacija najvjerovatnije ne radi. Nema poziva. Oh fuck! Killer Clown zove. Da li da podignem, šta je ovo? Ajde podignem, vidim šta će bude. Hello? Hello? Čuje se neka muzika? Ništa ljudi, samo muzika se neka čuje. Hello? Is anybody there? Ništa, ovo i dalje radi, samo muzika se čuje.
039. Hello? Ništa ljudi, ajde ovo da ugasimo. Ne znam šta je ovo bilo, čula se samo muzika, niko nije hteo da odgovori na telefon. Nadam se mi nisu hakovali ovaj broj, ne znam kako su ovo napravili uopšte da može se zove, kako je saznao moj broj telefona. Ovo je baš čudna aplikacija, najverovatnije su mi hakovali sada broj telefona, tako da to je to. Ništa, ovo je bila čudna aplikacija ljudi, probajte i vi, pa mi javite da li vam je neko, da li vas je neko zvao i da li vam je neko odgovorio na poziv. Ja sam čuo samo muziku, kao što ste čuli u telefonu. Ništa ljudi, ovo ću ja sada da instaliram. Neću ovo da držam u telefonu. Da install. Ništa, to je to. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Nadam se da vam se sviđao. Ako želite još ovakvih klipova, ostavite like, napišite u komentare što bi sljedeće želeli da isprobam. Probajte vi ovu aplikaciju, znači Clown House se zove igrica, aplikacija na Google Play Store. Skinite, odigrajte igricu i javite me ako ste dobili vi poziv, znači na kraju ove igrice. Tako da to je bilo to, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip, vidimo se neki drugi.